jinowe mia mesia me mi ketolo ne miase asuku asiwe mi doto ne miase enu plame be nyasia o nyao nyatepe ebilu lele yemiaji enemi jipwa miale bene aye worodio worodio miakuya miakwi miako gbajahunla miakwi ajitoko ajino mi tepo ne mi abevio wa isukulu aye ewa ya le bebede oma ya le bebede nyame utuya nyame tubada oya oma bebede ola inko etwala nyoye ajitoko ajino mi tepo ne mi abevio wa isukulu aye ewa ya le bebede oma ya le bebede nyame utuya nyame tubada oya oma bebede ola inko etwala nyoye ajitoko ajino mi tepo ne mi abevio wa isukulu aye ewa ya le bebede oma ya le bebede nyame utuya nyame tubada oya oma bebede ola inko etwala nyoye masobe mi alebe ne devio masobe mi alebe ne devio lo masobe mi alebe ne devio lo masobe mi alebe ne devio agbedale agbeyon se agbeda agbeyon se agbedale agbeyon se agbeda agbeyon lo Wezona mesia matapasia tapaika de lenye pomchwe ide azobe pan Africa po wona ikama detu manan kweba tsuma nyuma so afo malanu funkplo wa made ikele pom ga hofuyema manyambe de tubia de klesro lenye pom ga hofuyema to gbabo no television ti lenye pom ha to mo fa family manyabe amado no anyi ga hofuyema tapaika lenye pomchwe amo so gbore tapama jijo amola nukum amola jadum va asrotaro le tefema fa sesare ga potoro ala betuma fa fa ko bona betuma fa fa bela fam bebe nye benu kagbo e wucho amade le tamobum abe dibi adesro
edesro ye eviole me va gake to me fafa eke dim le la fema me le kpomo mina mi sego me bede agbemozozo amesi amekple toy echi ke amade cho da koklozi wo sesan echi mano yo cho da na agbeli wa bobo mia togbu buonde ka evonti afigere soro de dema megale nelema egba bra leke kaleke ko le ha emene kona be nenye nyonwa wododa sie wonye be na dobu na soro no soro obum ne no gbegblan wo no obum gakpoto no soro obum ele totro gegbereka de tubiade ikele nye pom no gblonya na medibia so nenye be na dogu usofo alo roman father ale ikene bobo adietagune papa daddy retoy womela bubu ike chomnele ne usofo ma nenye be na chobubu ma fe half na sorowa to me fafa ike dimlela ne kpoga yine ne maken de kakpe ike pomnele akpo de kakpiare le nyekpom ga hofuye ma gele soro de fo susu nye be soro de etie etitibi agbe soro awo akpo de tubi ma pomnela enu mai ka odu onya popom na ship Malaysia na nye be na plenu ma otogbi ne soro yo le duduma osusu la pa machike soro de da agbe mozozo ewunye enu manyala eve edugo ugba va soro nunya chuo ne ugbe udoda si nyebe na woto sinu lo soro dobubu na soro le soro ko fuako bo wanlo pu ma oba e ma ku iwo gebe soro ha bubu ikeje lagbe ya ma ebuge na bototo gbe akoso adeni bele gbo cho fifi vadas nega adren bele afa egbe wona ya wonambe ma vado ba bia yu kata mi bia hu bonu foga ku da gbogbo na no yike besepo ela paganto sege egba beseba madolo for birthday odum egba nenye be birthday to ma wole already academ ke na be mia afonu cho birthday manti afi mayi de nye wona ojiye manya nwe be ne mi gere mi apa vu meduma because from alo ne gere because honoma hole honlado ya hole honhala because honoma opo no viade ha nye amelu be ke fe gbe fali tamia jogome pele amekele fe birthday du wona manya be devija de ikenye good luck wolanyo adeti yike chu toklokpo oba toklokpo anye te fe ikele soga ko fe megbedu mako ha good luck wolanyo adeti ojila oba etwa iva ya yenye ojigbeza. Yes, obe le susumata yobi Yehowa ma ofe kekeli now. Yobi Yehowa ma ofe agbedidi now. Obe enuike anabe David sere na kpojijo le wagbe mozozo ma ne kle now. Alebe wagbe mojia nano hai. Tefe ike ujila modo wa ofe gbedudura nyebe na do tefe ma akpe. Ema enye good luck walanyo adeti efe jigbeza. Na makenye de tubia de ike wona ya eya ha matwe fefef matwe bia po wona ya fefefo nya pa de tubia po nkwenye enyunam ajima le wojigbeza dum me bie Yehowa mo nyunam de sia de now Yehowa mo po ya ira de sia de ne klele jiwo ne klele ofu mo oji ne klele osro de fe yemenya nu yekama tom ne lele gafofu ya mo kake egbe yike de cho ojigbeza dola mia malenu fom abetogbe ne de wagbeji be wagbe mojozo ne jo to gbobe agbe mozozo nye klamechewo ha egbe yike malenu fom ha be bie Yehowa ma ofa jogbe nwi de wagbe mozozo ma emene nyona osa enyunam ajima biaje egbe fa wona wo gome. The producer na menya banyi chokosra eva ya amayu kanyo dom na wona ya wodobotado chiani Angela Audi obere na me CD bla eve ye na makenye Victor Ayaovi CD bla aton William Pechi na me CD ewu ye na make efo Noah Alpha Venture obi amonye merchant toa CD adrem Akwesi alo akwasi
Gadri sidi blaton vodeke ye ne nami dak pene mi kata ye ne ma Kenya mietogbi Linus do vojogbe sidi blaton ye ne nami Kenneth Kujo Chaoji Mafi Sesekpe for real sidi blafe ye ne nami Frank Kumuzi ne nami sidi bla eton ye ne ma Kenya Victor Koko nyu de ka sidi bla ever mi dada amado pe mama Kenya amado pe te tasi Rita Theodora Atamuji ne nami sidi bla for the ke Patience Afia Shagbo ne nami sidi bla aton for the ke ye ne ma ke mi togbi ye Kenya amado pe fufu nya amado pe che yike tso mefe kple mafi avakperumi numaji ben jito dana misidi bla aton egba Yehowa ma one yira amayu kata abuta mebe yo akpere mienti egba Yehowa ma wu ne vo kata no ne kasiji ntina amade egba be egbe fo wona ya na yireji me hia amade fe pepere hu na nye ha ma wotonye to bi bedie ma bie ba bia ye wono egbogblombe efa alo afa kaka bedie ma bia wo bedi no kanye afa kaka ye de wonyo be amade na ho afa maha na nye be ngudodo nye afa hohwa videka yeleji maha na mi gere afa panya maboko panya wonye nyemedo do fa mayo ta mia cho te fa makodade kake be nukenye afa afanye enui kan pere amegbeto agbe mozozo nti abe le pore me kemi no suku gomejeje mi no yevu gbe soroma agbalade le ko yo be dictionary ne le yevu gbe deva kere yevu gba renti ye me se gomowa agbala ma mi cho hedie yevu gbe ma po gomede de ema alo nenye be TV kene le popon fifi le gomejeje ke TV tava vama ame ibore ke menya no chuntiu ta nenye be TV eva agbala de no me ko yo be manua agbala ma me yeji kpogenala akpobe ne be TV e penufo ne yideji ne bi ale station yakpitotoa yo be manua ne matututu enye afa le amegbeto fa agbe mozozo nenye be agbe mo e ke zom ne le do vivitira na ne jojom de wa gbe malo na ne jojom ye megom semo wa afa yo biena ye hogbe na ma vobe de wonyo be amena ho afa ma ha bebo ko emenyo ye nyimenya be afa pe nunyo pe kple pe ngble pa nyimedi ma wo dada uta ma se e ma rete pe ma bo fonye ne le be biembe efa alo afa no ka onye obi afa alo lenye ya ne yi de bible makurapo a e ke Yehowa ma wo do Yona do la Livia Bible be esi yo vai do meli ina ye mi se ba shafu va jagbo e kan ono agba odem no kokom de to mo nya nui tutu jojo mo Bible be de odanu afi po deje si be Yona ye nya me ke no sisi be no ka oda be de o kafa afa yoka ta no be afa kaka anye nui kan fi afodo pe amegbeto fe agbe mozozo eyi wo be bieji be wono gbogblombe fetoma ye zigedia ehudowola kple ameyu no etro zam no gbogblombe mawo yi de fetoma ebe yedibia bie tefe ka enye fetoma maha ekpabe eika Yehowa ma wo hema de nungu ma wo fe dovo eike ma wo ehema wo dovo nunya ya megbeto kozo wa gbe moy menye gbedodora dotone na se janwe eike ma wo yento hehemo voe awede wo nunya no susumata amegbeto de sere no ji onye nunya no na tamename gake susu de odie susui yokozo agbe moy de susumata keheme mi la gbogbo o le vovovo gbogbo de se ri plepe do iko owona ne yi the Bible ma ke o me de Bible pa do le mo 6 and 7 books of Moses pleto ma o no ma akpobe angels ado le ke o du ogbera toji
nenema ke le dekɔnu ma gbɔgbɔwo le mawu le vovovo de sia de kple enuyewo wɔtuwo dzi mawu mawa eyi le wo gbugblo yina de keke teƒe ke xexame amegbetɔ dzɔtso yike le hugblema wo ye be fetome gbɔgbɔ mawu se ke yehowa mawu nawo be wava wɔ entidɔ le agbea me ele be woya va wɔ akɔta ne woƒe tɔ yike nye xexame ŋutɔ ta no va wɔ akɔta ma woga xɔna ŋusẽ bubu tso teƒe ma wo va ame yiwo ƒe ŋusẽ yike wona wo va zẽ to mɔ bubuwo nua ɖɔɖɔɖo no ŋuti teƒe ma nenye be wo eveawo trɔ gbugblo evana ta nenye be ne le sesem ko be trɔtɔ alo ame yiwo se hu gɔma ne ɖo ɣeyi ma woƒe dɔwɔƒewo megawɔna dɔ ne yi ɖo yi woate akafa na wo gake nu geɖewo lia ne yi teƒe ma womewɔnɛ wobe woyi ɖe wobe mawɔ woyi ɖe fetome ta ne le fetome di ma gɔmesese ye le ŋutie ma bedi be maxɔ dometsutsui ya ne me gbɔ va megbɔ wɔna wo dzi yi ge vɔgaƒoƒo ye ma mehie ne wo hã kpekpeɖeŋu egba medi be wòwɔ ne wɔnu ka ne nɔ wɔ me míaƒe kaƒodzesi yike wo hã na tu akpe ɖe mi ŋutituia eye nye 0243 408086 0243 408086 wo hã wòwɔ ne nɔ ewɔ me gba last my request 500 Ghana cedis lo mese bo be meva o egbea medi be egama ne va edem minute ame etɔ pɛpɛpɛ me gbɔna ya meda kpekeke be ne xodzigbere me yigava tu wo efo Kwame Amu Emmanuel na mi sidi ewo ye na makenye mianovi fafali wo hana na mi sidi ewo efo Kwame tekpli sidi we na mi Faustina Ahiabo sidi bla eve ye na makenye Ayina Atanli sidi bla ve ye wo ha na mi wo ha wo ne no wo me gbogbo fi mi apo kapoje sinye 0243408086 wo ha wo ne no mi apo wo me egba to gbi meje ma bia bade nyatepe nya wo nye be amayo nye bladagbe vigigi wo a ebe nyatepe nya wo nye be amayo nye bladagbe vigigi wo o me don se
le gbogbome maha ye nenema ke wo gblɔ na be dzodagbetɔwoa wonye ame aɖewo yi ke woƒe ŋkume sẽ ye woƒe nyawo sesẽ ye woɖo ŋusẽ le gbɔgbɔme tɔgbi me di be nakɔ enuwo ŋuti nam zigede enumafielawo li ekpɔ be zigedea mía makɔna ne ŋuti le teƒe ye wonɔ nya ma gblɔ zigede gake menye nenema wòle tututu o blaɖatɔwoa wonye ame yiwo ke yehowa mawu yra wo nenye be wodze si woƒe kɔwo ye wonyi kɔnyia ne ge ɖe dekɔnu me nyuia esese afi nagblɔ be aƒofi de blaɖatɔ alo naɖu dzo watoe gake wowoe nye ada adre yiwo katã lia blaɖatɔwo nye ada yiwo ke ekɔnyinyi ekɔlɔ ŋuti gbogbo gbã blaɖatɔwo meɖoa nu kuku o abe lã kuku o míatsɔe ko be enyi aɖe ku woawɔe woafli blaɖatɔ na ɖui ele kɔ ɖum egbɔ̃ naku woawi ame le gbɔgblɔ ge be ɖohi eye enuma ye meɖui kpɔ enye blaɖatɔ ye meɖui kpɔ enuwo dzɔna be ne le nuɖu le tsɔ ba kpli tɔtɔa ame tɔtɔtɔ le tsɔ ba dama menya be ɖohi elã kuku nyo wowɔ va dzra ne yo egbe ŋku ʋuʋu ya ame aɖeke ƒe nyi blibo me kuku ge ko aku du ade me bi ye le ɖim ɖi edzra ge la fanya va dzra ne tsɔ ba tɔ nenema ke ame aɖe ƒe gbɔ me kuku ge fie ko va ko ƒu gbɔ ne ye ŋutɔ meɖu ge wa edzra ge le nyuie fanya ava dzra ne enuɖala mawo wotsɔ ga ɖa ne ta ne nye blaɖatɔ ne le numɔwo tɔgbe ɖu ma wo kuku ɖeko le kpoe ta le dekɔnu me alo le ame yiwo wofie nuku ɖe aɖanu mɔ ŋutia ame yiwo nye blaɖatɔa ɖeko kuna woƒe kuwo me gɔmese go nye vetɔ nye be blaɖatɔwoa womesie tamo blaɖatɔwoa womewɔna dzoɖeamenu ne le numɔwo tɔgbe wo ma wo kuku ɖeko le kpata susumata ame geɖe ame yiwo nɔ nu fiem tso aɖanu ma ŋutia wonɔ gbɔgblɔ be blaɖatɔwoa womeɖo ŋusẽ le gbɔgbɔme awo ekɔɖuɖu le wo ŋuti tsɔ wu aɖa susɔewo katã ye nenema ke enɔ gbɔgblɔ fia be dzoɖagbetɔwo nɔ gbɔgblɔ be dzoɖatɔwo sesẽ woƒe ŋkume sesẽ ye woɖo ŋusẽ le gbɔgbɔme menye nenema wo lɔ le aɖawo ƒe nufefiewo ma yes dzoɖatɔ aɖewo woɖo ŋusẽ gake menye wo katã o ame yiwo nye dzoɖa gbe ye wonye eya kple edzomewoa woawoe le glanglaŋu nema woƒe dzi sesẽ ye nu yiwo ɖo be yewoawɔa ne womewɔ me dzidzɔ gɔ ame yiwo nye blaɖatɔ dzoɖatɔ yiwo nye edzomewo kple eyamewoa enu ene ye mawo kɔ wɔ amegbetɔ ɖe sia ɖe anyigbamewo li eshimewo li eyamewo li edzomewo li ta dzoɖatɔ yiwo do tso edzo kple eyama wowoe ƒe nya le nenema ɖoko la be ne wonɔ gblɔ be memreɖatɔwoa wonye leaders o ye nenye be wole eha ɖe nu wole ame nu alo le dɔwɔƒe nu eye nyuie gake menye memreɖatɔ ɖe sia ɖe le nenema o memreɖatɔ yiwo nye anyigbame kple memreɖatɔ yiwo nye eshimewoa wowoe nye leaders wo yi ke woƒe amekpɔkplɔ ƒe agbenɔnɔa ezɔ mɔ vɔ memreɖatɔ yiwo nye dzome kple memreɖatɔ yiwo nye yamewoa woƒe nya sesẽ womeɖi asi le nya ŋuti o ekpɔ ge fifi la be game le siwo gake enu yiwo ɖo be yewɔ ge woƒo nu ne kekeke mesese go nenema memreɖatɔ yiwo ke nye ya kple eshi wole ema ta nenye be aɖawo le aɖawo ƒe nu yiwo gblɔ mi ame yiwo nɔ nu fie tso numa ŋutia ele be woase gɔme be togbɔ be dzoɖatɔwo lia menye wo katã nye anyigbame o eɖewo li wonye shime ta ele be woasrɔ̃ numa kpe ɖe ŋuti hafi anɔ nu fie ŋku ɖe enumawo ŋuti mele eyi di ge kpɔ be ɖi mate ŋu age ɖe teƒe me hã tɔgbi me di be mase míaƒe tɔgbi ŋkɔ ya gɔme ebe ŋkɔ ya nye mese gɔme o kukenu ekuƒe kenu kukenua ŋkɔmawoa kudiabɔ kukubɔ kumasa ŋkɔmawo tɔgbi ke tsɔ ŋkɔma ne via ye ate ŋu aɖe gɔmesese na wɔ dɔ ŋkɔmawo míetɔgbiwo tsɔ ŋkɔmawo kɔ to lododo abebubu kple nuxlãmewo me eyi ke wo dometɔ aɖewo nya nɔ sesem eyɔyɔ vivie le tome ta
ono yom da hanu fo yo no gbogbo nkomo bazu ahanu nko va ku kanu ike blom ne lado ku sokple nko be kukubo ku diabo kumasa protomo nkomo wa ametwo nkoma atwe kotolo dodo ababubu alo no lamanya woma ta ye toko aton adem susu yeta utwo nkoma la na yebe na segomo no nanama tagbe zigede wono gbogblo npe kube ube eva ukata America wonye wono gbogblo mi no sese be eva ukata America wonye voa mele vedome ye mo kpo be vedome to adolia omo wona ho gake anwro pretonwa nanyebe amakwa ogblo na be amana wa ho na ma wa ho vo ha ugagbro na be ma wenyu vututu adodo le vedomi o ple anwro pretonwa o domi le dekonu ma ha le nya wonya tefemi obebi ebie me lo bia molo no nya obi ezigede don kujibe ke mama over program eji amare be bebie ma vo mi metem don ti hafi mi kpaun na mare gbro na be fedomoto mo wo ahowe alakpa owe ne gere fedoma vodomo du gede olia menye mi obio menye va wonyo amado nya santio ye amado onye ekwiapi malo alako yona o na modon kukumole oga menye wokatanye eva o letefemo gak anui kele vodomenti nyebe wo ma wa ho no vivido lenti abiale ke ton pli anglo na me nya hosi kwa wano pressure na mie eyike mo wale vodomoto mo wa ho na no gakele de konu male ko wa ho wo we pepepe wo ha wo tu ahogo pepepe abiale ke wo wene ke ahogo ike wo mo tu lo gbo konye be eyiko bo vai tu ahogo lati nti eyiko vodomoto mo lo wo fe wo wa ho wo do ahoke na nyono wo do ahogo na nyono ye akoyo ka talentia wonyi so boto no kumela abiale ke anwro pliton wo no vivido la ho wo tia wo boto mele nenema o fonye Daniel yawo abuji ejoji no be mesonko egbie na mi CD blave voreke Fred avejida CD we atoye nenam ye na makenye Prosper ajakpa na mi CD bla ev Isaiah Zoto na mi CD ewo Janet Ali CD ewo ye na makenye Francis agbedan na mi CD bla ev Vicentia Ajika CD we de kede na mi ye na makenye Paulina Afi Tete Kanleku na mi CD ewo ye na makenye Francis Jupiter Vojogbe na mi CD bla vode ke Albert Gajekpo fonye Albert Gajekpo na mi CD bla aton maga honye domo chuchu evelie demo gbova meleba bi ojige wa mele nyekpoma wo mva wo molo egba medibe wo ha wo na va wo ma mediba made egba mare na surprise ni egbale nam 3 minutes gbona
Badakpa the ojibode tabambe gava tuwo vogba ogbo namba we gama bava mono togbi badakpa de wona e utala be wona elenu gede ofia mi ye mi aposusu ovuvum de mi apode kono nti azon togbi medi ma bia enyan ya o luvo le miasi ye kemi echo sunyani ntoma hegbona mi ade abo togbi medi ma bia bere luvo chocho zomo de leke wo le be mi acho azomo ple luvo maha enu enyaro togbeli amanye tv ji nya o mi ano bebie mo de na luvo la si gudugudugudu aboa manya ba machishi o katala ma kata wonya de kono ta tepe kemi ko luvo makoya lebe me abie ne me yo hono tato are na me nyi okura la mare biege ko afia fodo pe kemi ato acho amakuko pe luvo a acho va mi ade yakele de kono ma enu yike hia ba mi awo hafi hui ke doge mi ala problem ajole enu ala be mi to gbo pe ji hosenye be ne amade kuwa ike umokpo diamao alo ama pentina ne gakpoto lagbeto yeme keme yitowa ji hosenye be luvo amie pe gbogbo ikelema enona enumo to gbenti tafi be ji hosenye be ne le mozon ple numo wa konu nu ado to gbili ne mo wewa evanye klameche alo vanya foku ne mozola mawo de susumata hafi wacho amegbeto pe luvo no be amepe luvo enye ameike ameyinugbe alama kukwade pe fetu le pe tada wo de ne ko de mache sigoma alo ade roba re mokwa ablanu lenti yewo yobe amekuku pe luvo ta le de konu ma hafi mi azomo ma wo wuna koklo ma pe voa yo kochuo emo hafi evoa na zoma alebe le de konu mentontonto ahui kemi ameyinugba choga dia no wu koklo ma va elebo acho koklo akofu evoa akokpla ne vo atiti le vo nti gake yo zuba fifie Kristo subo va webe na mo le de konu ma wa va nye nkpekple to na ota ozana koklozi le ke ozane nenye be evo yina ohuga ugba na koklozi hafi vo na ho alo ufuonu le koklozi nti atwe daranyi gba be evo na zoji plefe tai na vo zoji va ya kan efi ovado nenye be mi egbo e mi vado abo ha nene matututu ko o neema tale de konu fo mozozo a mi la hapugede abie emoji be moji ne ko tepe yo yia amenu gbata yo yie tepe maro plamache nouveau katale modia de danlo yi nenye be ne mi wo mavoa afi wo le koklolo alo koklozi zange acho ha aklo gbogbo mara le evuonti obe emokoyi togbi le wona yo ma eva webe me va dejesi mi ape de konu azom medibe mas na newo mekude esro de fu esekawe le esro de fu kude esro nchu ple esro nyonu wonti maha bebie kenya sikegbia still anyeme gomesemo gake anu kenya menya nwenye be le sro de fa nenye be nyene nyonu ye nchu ade dew ye va dare honwa le mieto biwo pe ji hosema nyonu sroto gba nyonu sroto medanu ne nchubu boareke ikebenye nchopopo moto dotone na senya nwe le de konume nyonu sroto medanu ne nchubu bo ikebenye esro popo moto ye evevelie le de konuma nchu meduoga ne nyonu ikenye sroto lesime esro nchu menyanu chuntio le de konuma nyonu sroto mejie honlo alo mejie ahafie ble nyonu ike mede srokpo ye nenema ke le de konuma nchu sroto medokple nyonu ikenye sro de ofe sro de bajio nenema ke le de konuma
ntwu sroto menabe edowo nyonu le esrodefo ye nene make le dekonu ma ntwu sroto meduonu da nyonu ike ode popo mi ogbo esogbo yake nyemenya enui tutu na didibe ya nya kude nu mountio ta me globe ike me vado studio ike nye producer ko be bienu ma me no question bi edo kwenye gbogbo but ale me segoma ye manwie me do now tobi ne glo ha le wo program ade me va yikpo be me jebe ntububu na choga na nyonu ahosi be wawo aho tobi me dibe na continam na segoma le dekonuma ntui ke nya ameyinu gbe ameke kwa wo foma wo we waho na nyonu ike nya hosi ye nene make na nya be nyonu a eyike esroku miatwe ko be wo presro o do me mala nwiu ka ko magbo wonu alebe ojo le sro be honu de jikuta vale ntubu bo honu ye ozube ntuma kwa ko yi na ho ma wo gale de konu nua ejebe wa no ntuma wo honu afeba no ahoma wo mo alabe ahowo wa viviti manu wonye le gbogboma de susumata Kenya no je ahoma wo wogoma ntuo fanti na no ye wodo na nyonu ike yo mo lebe ahogo ple ahoke ta ntuo ple nyonu ka dodo are gava wo doma le gbogboma gakemanye le ntilamo yeta awu amegbeto de sia de ke lagbe le gbogboma na nye be na tetemre nyonu manti le gapopo mama ele adikadom ple ameyinu gba ike nye ngoli de susumata ne machofo mamamu alo nyonu ma menye ntwi ke yi enugba menye ohun toy na nyowa oga maton awpere nyonu ti be wawo aho susuyeta e magbro be omocho ga na nyonu be na vai wa hovo no wa vademu ebe koyi avo Samson Kojo aholu nana mi sidi blavo voreke Benedicta akpatre nana mi sidi wo Rose Zilevu nana mi sidi blavo voreke John Komla Azaleko sidi wo Peter Oluwa Tetega sidi wedeke Joshua Kwame Agboba nana mi sidi bla eton Bright Kojo afodwanyi sidi aden ye na makenya Bless Sedua nana mi sidi we aden Kudiabo Rams Fiagbedu nana mi sidi bla eve Philip Doti sidi bla vovodeke Paul Kobla Abe alo abe sidi ewu ye u ha nenami wow tagbi le o programme de ke ne wo vai efe aden nye yama ne globe mawusubola yenye yede na church vo ye menye Kristo to ama mokona mu wala ba manya ba nyasia nya yeke ne gblo na susu de ta ne gbledo medibe ba segoma na ye be na dibi asegoma na minute am eton mafonu ple amoyo kele nye pomba egba medibe wo wona no wo ma ne mado ba bie mantina esia quotation na detail magblo nya maro ikenye Galatians chapter 5 verse 2 Paulo ikoyobe Paul efagbanle ke onwona Galatians chapter 5 Galatians to fagbanle etaton pupui ever minam 3 minutes adam na minute ameton mai magbo e mabado bebie manti
Ya meda ko manya bro mi ko na khojbo de me gava to mi seb mi apa mo le fudem na mi ta na wa nyui mi di ma cho egbe fo wo na wo ekwati alba mi alanku de mi apa amonti na ye ho ma wo ni chokosra igbo na obe egududule nti alba ba bia yu kata kpoto a na ma fa do nti meda ko manya bro na amesia ma basaba mi le yevo be challenges one or two things are all jojomta to kukure dem ni chokosira gbona be bia yu kata modo nti abugbuglo gaga ado kata nti emenenyu na mesia ma bye bye. I really, really love to stay with you, but I really have to go back home. Whoa, whoa. The beat scientist. Nyumbani, nyumbani, nyumbani.
Yo, que velia, mais comment je me trop aga bien yona que Shekina Herbal Clinic